Yeah, it's your boy Olenga te kuliki tenge omeje nchalo ndeko tobimba tobo otokaboyi. Nkuko mubizi iyi ni Olenga TV mukurikirana mugize kuri YouTube channel. Yeah, tugiye kureba ngo nakora iki ngo mpembwe na YouTube. Ino segment yo na yindi bayita Olenga Open Mind. Olenga Open Mind. Yeah, noneho tugiye kureba ngo ni ibiki bisabwa kugira ngo umuntu abe monetized mu ndimi z'amahanga kuri YouTube. Monetized mu ndimi z'amahanga mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo kugira ngo YouTube channel wenda ibashe kumbyarira umusaruro nakora iki. Hari ibintu ugomba kuba wujuje byibura bitatu kugira ngo YouTube itangire igire icyo uyivanaho bitewe n'icyo uyikoraho. Ja, icyambere ugomba kuba wujuje aba subscribers 1000 cyangwa abantu bagukurikirana ushiraho ibintu byawe bakahita babibona uwo mwanya aribo bita mu ndimi z'amahanga subscribers. Aba subscribers 1000 iyo ubujuje utangira guhangana n'icyo bita watch time cyangwa amasaha abantu barebye ibintu byawe. Watch time rero nta yindi na amasaha 4000 dutegekwa na YouTube kuba twujuje kugira ngo dutangire tubone umusaruro cyangwa tube umufatanyabikorwa wa YouTube dutangire kujya duhembwa nkuko mujya mu byumba. Ya, mvuze ko ari 1000 cy'aba subscribers amasaha 4000. Ikindi ugomba gukora nukuba utarigeze ushiraho copyright kuri YouTube channel yawe. Copyright mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo ni kwa kundi ushobora nko gufata video yabaye uploaded cyangwa bashize kuri YouTube ukayifata ukayikuraho ukayimurira kuri video zawe kuri YouTube channel yawe. Ibyo ntago byemewe. Iyo wabikoze ntago uba uri mu bagomba kuba monetized cyangwa guhembwa na YouTube. Ya, tugiye kurebera hamwe rero ngo ni gute dushobora kuzuza amasaha 4000 twashizeho video kuri YouTube. Ya, iyi ni Olenga TV. Gusa icyo mbashishikariza mukore subscribe, like, mu commenting video zacu, nuzikunda uzisharing no mu bantu bawe. Ya, hano ngiye kubaha urugero rwa mbere. Dufite hano abantu batumva imibare mugerageze mu nkurikire neza. Kuva kuri 0 kugeza ku 4000. Ya, kuva ku kigereranyo cya 0 kugeza ku 4000. Ibi 4000 ni ya watch time nahoze mbabwira kare. Tugiye kureba ngo umuntu wacu iyi ni YouTube, umuntu wacu witwa Olenga. Umuntu witwa Olenga yashizeho video y'iminota 20. Uyu muntu bita Olenga yashizeho video y'iminota 20 kuri YouTube. Tugiye kureba ngo noneho ya views umuha ukareba video itangiye ukanayirangiza mu minota 20. Ese iyo views ivunjwamo igihe kingana gute kuri YouTube? Nicyo tugiye kurebera hamwe. Yes, views imwe tumuhaye nureba video itangiye ukanayirangiza, uyu muntu uzaba umuhaye iminota 20 cyangwa icyo twita watch time mu ndimi z'amahanga. Iminota 20 views imwe ingana n'iminota 20. Views ya kabiri ikangana n'iminota 40. Views ya gatatu ikangana n'iminota 60. Ya, ubwo hano one views imwe mu Kinyarwanda ingana n'iminota 20. Okay. No, ubwo tugiye kureba ngo ese isaha umuntu ni views zingahe zikenerwa kugira ngo umuntu wacu yuzuze amasaha cyangwa isaha imwe kuri YouTube ya watch time. Ya, twamaze kureba ko views imwe ari iminota 20, views ya kabiri ni iminota 40, views ya gatatu guys ni iminota 60. Okay, no, ubwo views eshatu zingana n'isaha imwe watch time. Views imwe zingana n'isaha imwe watch time. Noneho tugiye kureba ngo ni views zingahe zikenewe kugira ngo uyu muntu wacu abashe kuzuza amasaha 4000 nkuko twabivuze. Kugira ngo abashe kuzuza amasaha 4000 nkuko twabivuze. Yap, akeneye views zingana gute rero? Nimba twabonye ko views eshatu zingana n'isaha imwe, ubwo tuzafata amasaha 4000 tufate amasaha 4000
dukube na views na gatatu, dukube na gatatu kangana ubwo ino gatatu isobanura views eshatu zahaye wa muntu wacu isaha imwe ya watch time cyangwa abantu barebye ibintu byiwe. Tugabanye na rimwe, iyi rimwe na yindi ni ya views imwe, ni ya view imwe twabonye hejuru. Yes, tuzahita tubona ibihumbi 12, tuzahita tubona ibihumbi 12 views, ibihumbi 12 views. Ubwo bishatse kuvuga ngo umuntu ni uploadinga video kuri YouTube ifite amasaha iminota 20, ukabona afite amasaha afite views 12, ukabona afite views 12 kuri ya video ya uploadinze. Yes, kuri ya video ya uploadinze ukabona afite views zingana na amasaha ibihumbi 12. Uzamenye ko uyu muntu watch time yiwe cyangwa amasaha yiwe angana n'ibihumbi 4. Yes, noneho ubwo icyo musabwa mwebwe no gukora mukuzuza 1k subscribers, mukuzuza amasaha ibihumbi 4, mwarangiza mugahangana no gushiraho ibintu kuri YouTube bituma mugira ya watch time nkuko tubibonye. Nkuko maze kubibereka hejuru, tumaze kurebera hamwe uburyo twakuzuza amasaha ibihumbi 4 twaploadinze video kuri YouTube cyangwa twashyize video kuri YouTube ingana na ifite iminota 20. Noneho wowe icyo usabwa ni ukuzuza abantu 1000 bagukurikirana mu ndimi z'amahanga ni subscribers, ukuzuza watch time amasaha ibihumbi 4 cyangwa mu kinyarwanda kugira ngo buri wese abashe kubyumva amasaha ibihumbi 4 abantu barebye ibintu byawe kuri YouTube. Icyo nicyo usabwa, kandi no kuba utarigeze ufata ikintu umuntu yashize kuri YouTube ngo ukimure ngo ukivane kuri channel yiwe ugishire kuri channel yawe. Ibyo iyo wabikoze ubyujuje wemerewe kwa applyinga, usaba ko nawe watangira guhembwa na YouTube. Ndabashishikariza gukora subscribe, ukande like, commenting video zacu dushiraho umunsi ku munsi, nurangiza usharinge na video zacu. Iyi ni Olenga TV. What's up my nigga?